everyone, welcome back to my channel. This is my another recreation video. Ngasi recreation video sidi mamangi recreation video da mayamna khwaidagi hena yamna haibirakpa Manipur gi actress Biju Ningombam gi recreation tawbagi video ne. Ado ngasi gi video sida su amuka su hana ai wafam matang haizage madudi aina recreation video tawzarize aina actress tu gi natraga mi tu gi sakto mogi sakto aina recreate to banachade mi kanamta masak mana banate sangsar da lai base aduna recreation video haibase sakto koina copy to banate makoi gi expression dressing style natraga location do haipet manaba adumaina ne chap mana da yade haibisu leite ado aina recreation video to base yam pamjaru bagi to jabane aina yamna haidana hekta I am post over Havene, Havaki, I told that they ain't a palms and money to Zavine. Ado recreation video in Maranda, Kangma Misu, I am Yabiram when you do a Kanga Misu to Kara Yavomaledo. Recreation video hive is there in a Aduna Mayamna Sabtana Tabida. Dressing the expression da natraga location da haipet manabra haibado adu birondo ina yeng biyo mayamna ditadi yam ka next bit of the bita. Let's start the video. Jadi, aina comfort zone dagi thoga lambi da sleepless laga nambi photo ne ai ta sengna ai yam kana sleepless laga mapan da thokpa kya ai kya licha de adu si photo si kita ma ai tumana lit laga namgre spec so chapte mana de ai go consum lay ai to uppe aduga dum namgre tadi me amna final picture do yimbiyo image na teri nangbu Chenglou Henbi image na teri nangbu Chenglou Henbi lam tak na ritha moi sida pau khom kaya chaliba ai di happy mana bu fruit amal le du le dagi samdo bindi dole duga dumnam craig room manunda detadi. Let's see the final picture. Nang nakallido manglido manglado achomari ay nakallisu dumakti ay giway jabo nang nangairido yemlido ay dress है आई jumpsuit am lay black color के do lit le duga samwang na pulle dumai torga duga maning के background se aina bedsheet white amana sabane background haibet mana na bana dumai torga namgre betadi. Let's see laiba fari se ai shu amani kaida bololugi khaurang na ngairi ai khonjil thokna haijau
matam yauredo ngai jaman aibu fanghallo yabiro matam yauredo. So this is all about today's regression video. Ngasigi regression video do comment tawge mayam comment ta haibiro aduga ai channel jibu subscribe tawbirabasingbu thank you so much aduga hoji phawa subscribe to video yaragadi please subscribe to video aduga bell icon to nambiramo so that you won't miss any of my uploads. And if you find the video interesting, please give a big thumbs up. And yeah, and thank you everyone for watching. Thank you so much.